Kaseng Hinyotrap National Youth Movement HNYM hagajingilam uba Lovis Dr. Kumu Presiden menta kasengi ke arpo tarik risau hajar arpo kila penlong da kajinya pekba hanong ba shelong kabala sedang nadu umot jong kiang nang ba kabala penkut hadu hasketrian katai kajinya pekba gade na kabenta bandawa na ka sorkar ban pentre kamno da ka ain tungkam tungjam ha ka jella ban penmang kumba prapo person na kabenta kitrai jella ban yo kam haki company baper ki badon hapo ka jella. Habakran shkilar pathai khubor Presiden Kaseng uba Lovis Dr. Ulai itu bana kabenta kani kajingdawa na kaliang Kaseng kalada ban ay ka dorkhas syo menteri rangba gajella nadu ka shitarik unaitung hajar arpo daga bakmi lenti banra ekane kaman banyakran hakaying dorbar thawan gajella hanre ka klamshim la orlong kumba Kaseng ka angnut bat khmi lenti penbanu menteri rangba ula syukuman klam da shimkhia ekane kamat badon kam Nagaliang jong Kaseng gila ya berkat kumka impon ni berapoi ba ajen kecing I ya kecing ya ti kecungi kupon kisama jong kecai penreu ya kingkap jam kene kala penlong yang ni kum kinai lam berkat boleh beli kingkap jam driver taksi kebala anyak taksi beli pas graduate master degree kingkap dah keli boleh punya keli yo kam la dan kanu gila overage je lek kuno ngila dan kuno kiti ni apa besar ini teng kawan kecik kedua nomor 10 hadian bangin ayo ini sepun kini ki views and opinion ki ba misno ba kala don kam ne sarkar Meghalaya ba dia Kaseng jongi ba kandawa ng sarkar Meghalaya ba sna no ya state employment policy de ya mentahi nomor bang I bakani ka reception policy jang sarkar jela kada na pedang kecing kada kecing wan system tengim 4 ekran ya kata kecing tumu jang Kaseng kalong ba ya menta Bekwa ba ke sarkar kadai bersnan kian kepada pandai lakam dia kini private sector di company cement ini company cement ki badan support Jande Hills the Star cement companies nangta ketika industrial estate apa nihat nangta industrial estate apa umyang ki coke factory ki babun ki company cement ki bawan sini ki Klamdon kata kecing hak terpang try belum dan nakta kada nakaliang jeng Kaseng ni perkhat bangila pha ya kita ke memorandum sa sarkar ha si tarik jong benai naitung arjar buar ha ba ni kentu ya ke sarkar ba kadai ban song cingalang kerki nila pha ya kene nomor ngitep ba hadian jong kene pha ke jongi kan sadon ka autumn assembly session nila kami lenti ba kene ka autumn assembly session kene ke sarkar kan ra ya kene ke mat ko assembly berkir bentai ara ni ibo konra sangma penlong ini isu imat ya ketuk memorandum di tahap podosben markai ke bangis ngosat ya kalong ba kini KPA personal assistant jong korra sama tu mata nomor yang ada plan lupa ke annual plan jong Kaseng ada lupa dia ya kata ni setiap kalau ada import nomor yang mentah tang sulap tip natrai ke sarkar Asa simsting ru lane kan sa pagkre pa kita kejengkot mata ngipat pa sa sarkar kita kejengkre nomor sisen ba ngila dom siya kejengla kontra sama ngila bo appointment adu mensemslam hau pernah disebar mani kendo yu halor kena isu PA jongu wong ba hana hadu mata umdan suang mai umdan nang tala ring yong ba ngi kwa mani kendo yu umra asu ke fo ni kontra sama umra kena ke peni begini beri event kena kecing event ke persat ini bar hadian ba kalau persat ini ngila mundur baik meminta ndai tang jeng mundur negara ke ba warasi posni ngla beli ke sai nomor ngempat ju ai kanu ka isu sya kena sarkar ke ban pendong hadu bangi ngla ban kulmar sarkar kena kecing kle jo sarkar baik ban ong ban batai lupa kita ga posni ni lupa batai nomor ke seperti press media haswa jong kata lesi kalau berlong ru pentip sendar nomor bang ngin kwa ba kinu isu kin susah